Hi guys, good evening. Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang Gwapa. So for today's video, ayun nga, hindi na ako nakapag-video sa Surallah, no. So Surallah, Marble, to Topi, Pulumulok. So sa sobra ka busy guys, no. Oh, sa sobra ka busy guys, no. Thank you. Ayan. So diri kami subong sa may Susan Beach Resort. So, ayun nga, last day pa kami nakapag-book dito. Hindi ka makasulod rin pag hindi ka nakabook. So, subong kay gabi na. Aming sada namon, tilapia, tapos lechon manok, tapos syempre, rice, kag sausawan. So, siguro basta ako makapag-update guys kay syempre kapoy man sa biyahe, no. So mag-ano kita, magkaon kita guys. Okay guys, yan yung aking mga ulam for today, for tonight. Tilapia, sugba, tapos ahos, bumbay, kamatis, kag lechon manok, kag pepino, kalamansi, ayan, cup noodles, kag syempre kita sa video.
Guys, i-check naman si Jolie yung mundo. Carbon, Lodi!
begin to